Poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici medijskih kuća, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare Srpske napredne stranke. Našim građanima jasno je da zarad budućnosti Srbije moraju biti preduzete drastične mere za spas ekonomije i podizanje privrednih aktivnosti, pre svega u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, stočarstvu i onim privrednim granama koje mogu biti konkurentne i van granica naše zemlje. Mi moramo ponoviti po ko zna koji put da je prethodna vlast bila krajnje neodgovorna, da događaji nisu kontrolisani, da su prepuštani stihiji i najnižim oblicima liberalne ekonomije. Preduzeća su preuzimali nedorasli stručnjaci, mnogi sa lošim namerama, što je vreme i pokazalo. Zato je privatizacija bila katastrofalna i ogroman broj radnika je ostajao bez posla, pa i priliv sredstava u budžet smanjen. Istovremeno, podizani su krediti i to jako skupi, pa su rokovi za vraćanje stigli u ovo vreme. Da ne bi došlo do recesije i još gorih stanja u zemlji, vlada je bila primorana da zbog odgovornog odnosa prema razvoju zemlje i socijalnog stanja građanima preduzme mere štednje. Vlada Srbije pokazala je socijalno odgovoran stav na način da oni koji imaju više podnesu veći teret u ovoj iznuđenoj situaciji štednje. Dajući podršku merama vlade, Gradski odbor Srpske napredne stranke traži od svih državnih organa i funkcionera, javnih preduzeća i ustanova na svim nivoima da eliminišu nepotrebne troškove i da se svi ponašaju racionalno i domaćinski i u skladu sa vremenom. Srbija nije izolovana zemlja. Vlada Srbije čini sve da se uspostave najbolji odnosi sa svima, a posebno sa najznačajnijim državama, što je i očigledno. Srbija svakim danom postaje zemlja sa sve većim kredibilitetom i sigurnija za investiciona ulaganja, što je veoma dobar uslov za stvaranje dobrih uslova za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.